Iyang okay panipon malan wow na raksokon Pohnpei wow kisanan kan ko. Lukan ko na nalangkon nan kanyay ko wow choro Rong sakul machain kop na koryang kop na speaker and legislature sound kopong lapalap lapalabakan nan panyen chiyak momot sa government to chon Pohnpei sak pechawan luka kumran korosong nan sakul machain Rahnwet. Hoy ngay sarli Nicolas meran pechawan kanile kukurakan au tapen sakul machain Rahnwet. O iya cara lapen sakol macai rongkan koinyo Sohp and MV Caroline Voyager peidiengehr Pohnpei Koryang Kalian CSP pecawan apali program and mangrove convention kasilu uyapan tatok and apali COVID-19 hong yapan kau nafta and take out men korosan kan katayo sakol macay ran masalang and wein Pohnpei. Rong sang Kolonia Pohnpei Ohpis kapnan wein Pohnpei pecawan kasaledar Novermber saktuaw ya katriya sak Tehnweren na pesan Sohp MV Caroline Voyager peidiengehr Pohnpei sang wein Sapahn. Kepina Oliver pecawan aledier pakair sang opsen president na pesam ni Novermber madau. Priya katriya isak me Sohp wachpan Pohnpei mwurin pahn patpato o quarantine nan madau nan erein rahn isak tayo. Tehnweren na pesam Sohp MV Caroline Voyager peidiengehr Pohnpei Ohpis patpato nan wasahn quarantine me pato wasa me Sohp len light kan patpato ni erein rahn isak tayo. Pekpek yang chun way kecailan ter kachla tapachola wasa me Sohp wat patpato. Irai chun tatong kanen perien rason mau o polis kan yang aku pinin silasilkan sang PPA me banchok o tawi Sohp wat o chawekan nan rairan rahn isak tayo. Irai chon tatokan perien rason mau yuya kosaw o kosaw kan koros mau. Irai perien polis o PPA pan sinsila o tawi Sohp o chawekan nan rairan quarantine makasantiar. Koryaw ang sakol macay Rahnwet program and Pohnpei mangrove convention riyakitriya isak. Rong sang Kolonia Pohnpei Ohpis Conservation Society and Pohnpei pecawan apaliya reu program nye koinyon Pohnpei mangrove convention o pecawan apal pan palian Micronesian Conservation Trust mechaw dia chapin sangan program wacha pecawan muyawi nan wein Pohnpei o pecawan muyawi yer ni Novermber saksu o Novermber sakwado and pahr katriya isak. Horalapan program wachye kasampal ke kacangan yor hai mau ai puko. Palikan me pecawan yang cueta program wachye irai saumasan kausapakan enewe kausapakan and wein Pohnpei irai chi penewe local government and Pohnpei o sapal machay government and Pohnpei state o FSM national government. Kasuluan sapal macay Rahnwet yay kawait kan mepit take out. Kawait kapachapachang taraso mga kopite saktuaw mepit sabsen take out and mong. Ong railakan man kuwasan nach ki take out and nanchiyang kung akisong kung kan saun sabis kan o saun aletang mga takasher kan. Chorus and tatong kumen parara awa ho chumwe te face mask hansang tato. Hansaw korosong yom kupi lo Sohp te tatong ki and sanitizer me alcohol milale murin tatong ki face mask. Kiti mga kan pitch wano to sang customer kan. Ong sound point take out customer kan. Hansaw korosong yom kupi lo Sohp te tatong ki and sanitizer me alcohol milale mo nan pan
Pitalam nan wasahn na take out kan. Nansiyang kapayatay tawan parorokan ang makalakal. Men kawit pukas kaunagta sang Pohnpei Coronavirus Task Force panapol kawit and paniang rason mau and wein Pohnpei. Kain saklan sa pulmachay Rahnwet yay ranmasan langan Pohnpei. Ungalangan pan mi minipite 0.1 kulak 5 minit riyaw na may isang ulal pan mi minipite riyaw 0.2 kulak minit pa isak 5 mwurin sawas ungalangal pan mi minipite riyaw 0.5 kulak tayo minit 1 tauli na may isang ungalal pan mi minipite silu 0.2 kulak isak minit riyaw tauli nipong. Niyara lalin sauchkan niyara ang pamiminan pungan paniya pang o palimasan ni natay isak lumaulan riya isak lukan pay na pamimi ni beach wanaulan walu pan tabokin o pamiya marmarakan kochaw niya silang pamimi palimasan ni natay isak lumaulan riya isak lukan pay na pamimi ni beach sulal tuwang o pan tabokin walam ranaya mimi ni tikri wali isak isu walam lamuran Rahnwet mimi nitigre isisak payo. Wan sasongan kochaw memoratinan rayra na warya isak payo mimi ni insisarapon silisak tuwaw. Wan sasongan kochaw memorati nan sampong wach mimi ni insisa isak isu point wali isak isu. Pohnpei panral sang kachpin kulakwano minitisu ni sauchuk o pan prong salam kachpin kulak 1 minute riya isak tauli naman sa manlakap. Nain ko yay machakan autapan sa palmachay Rongen Rahnwet kalanganan kupuran koras o kasaledar.